so come on, let's ride to the liquor store around the corner. Posle 6 godina, ponovo sa nama u našem Novom Sadu, miljenik ženske populacije, veliki gradski lik, urbana legenda, gospodin Zoki Azuro. On je pun energije, vedrine, pozitivnog, moderno rečeno vajba. Zoran Predragović, poznati kao Zoki Azuro, ne može se baš jednostavno opisati u nekoliko rečenica. Nekada organizator žurki, poznavaoc numerologije i astrologije, čovek kome osmeh ne silazi sa lica. Zoki je poslednjih nekoliko godina živeo u Beogradu i evo ga sada nazad u voljenom Novom Sadu. Ali ko može bolje da opiše Zokija do njega samog? Evo šta je poručio građanima, a posebno građankama Novog Sada nakon povratka u naš grad. Dragi sugrađani, uzbuna, tornado hara Novim Sadom. Posle 6 godina podignuta je visoka lestvica kriterijuma izgleda i mentalnog sklopa muškarca 21. veka, a postavio je svojim povratkom jedan jedini neprevaziđeni muškarac za sva vremena, Zoki Azuro. Inače, Azuro se predstavlja i kao vrstan poznavalac žena i muško-ženskih odnosa, te na početku poručuje bolje nikakav muškarac pored lepe dame nego nekakav. Jednostavno nedostatak. U odnosu na muško-žensku varijantu i otprilike na jednog muškarca ide 6 žena. Od tog jednog muškarca koliko je alkoholičara, koliko je narkomana, koliko je gej varijanta, koliko je debelih, koliko je nižih od 1,70 m, šta od tog jednog muškarca ženama ostaje? Po meni ništa. A ja sam dolaskom pre 2 nedelje u Novi Sad, jednostavno sam shvatio da sam došao. Ljudi me prepoznaju, prilaze, traže autogram, slikaju se. Oni koji su bili 15, sad su već prešli 20 godina i znaju moje vrednosti. Ja sam taj nivo kvaliteta i kaže kako treba da izgleda pravi savremeni muškarac podigao visoku lestvicu. Srećna žena prepoznaje se po sjaju na licu, ali i po tome što je u vertikalnom položaju. Pa žena ako ne sija, to je veliki problem za muškarca. On nije na njoj izazvao osmeh, sjaj, ali žene moraju da unesu u svoj život više samopoštovanja. Da ne dozvole da neko manipuliše s njima. I to je nešto što mora jednostavno, to je briga za budućnost. Ako dozvolite sebi, mi uopšte prelepa ženska populacija, ako dozvoli sebi da bilo s kim bude, to nikako neće izaći na dobro. Jer ne treba žuriti nigde. Ne treba žena da dozvoli da je muškarac gleda horizontalno, nego vertikalno. Da ima onaj prstić, kaže, stani ako nešto nije u redu. To mora da postoji. New sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. Lepa žena je poput haljine u butiku, pre svega lepa, a kvalitet joj se proverava kasnije. Na ženine kvalitete, smatra Zoki, u velikoj meri utiče i muškarac koji je pored nje. Pa kad odete sami negde u butik neki, ne vidite, ne pipate kvalitet, prvo vidite vizuelnost. Znači, prvo žena mora da skrene pažnju na sebe, znači svojim stasom, čak i glasom, nastavom, hodom. To je govor tela. Po meni je žena mora da se uvek osjeća kao da je na modnoj pisti. Znači, ne može koje kakva izaći na ulicu, nego da jednostavno vlada svojim prostorom i da je potpuno sigurna. Žena, na primjer, po meni, evo, uzet ću tebe za primjer, te vrediš 50%. Ali znaš koliko ja vredim? Isto 50%. Drugi 50% na ženi radi muškarac, a drugi 50% na muškarcu radi žena. Taj sklop je veoma značajan i važan. To je ta značajnost partnera, ne muž, ne momak, nego voljeno biće muškog roda. Jer žena, sve se vidi na njenom licu. Šta je, da li je zadovoljna ili nije. Azurov upadljivi stil je urođen. Pa meni je to, što bih rekao u jednom trenutku, ko popiti čašu vode. Ovako, lako, to je meni urođeno već. Apsolutno, kaže, od nekih, kaže, dečačkih dana, muštrali su me kući i to je to jednostavno. Nekom je da samo opere glavu, da opere zube, to muka, sva da će onda takav ide u grad i onda gleda kao zašto ga ne obraćaju pažnju na njega. Pa ne može, to je sve murna pista.
Čim izađeš na ulicu, to je modna pista. Ako vam partner ne pruža pun dodir, bolje ga oterajte. Azura ne pristaje na pola. Ili sve, ili ništa. Ovaj poznavalac ženske duše, urbana legenda Novoga Sada, savjetuje vas sve iz srca. Izbor partnera u životu je jako značajan. Izbor partnera. Jer bez partnera tog brzopletosti, ako nije ono pravo, znači emocija, pun dodir, ja to zovem pun dodir, i ovo, i kad nekog zagrliš, i kad nekog poljubiš, i kad s nekim vodiš ljubav, sve je to pun dodir. I kad nije ta osoba tu, osjetim njeni miris, nešto me posjeća, znači jednostavno traži neko moje biće ili traži neko tvoje biće, traži tu osobu, to voljeno biće i onda je to ono pravo. Ali naravno, kroz ceo život mora se čovjek i dokazivati voljenom biću i obrnuto i raditi jedno drugo. Nikako se ne smije izgubiti taj kontakt. A iz ugla gospodina Zorana, poznatog i kao Zoki Azura, momci iz velikih gradova Srbije su sujetni, egoistični, egocentrični, a zapušteni. Ego, sujeta, znači samoljublje, jako je izraženo, to sam primetio za kratko vreme ovdje u Novom Sadu, a da ne govorim o Beogradu. U Beogradu, nazovi muška populacija, katastrofalno izgleda. Žene se i trude nešto, ali nemaju sjaja. Ali to je nešto što kaže, što muška populacija jednostavno kao peci, jedno sam rekao na štrandu u nekoj emisiji, 3 majice i to dotera se. A vi koliko truda svega toga, di je aerobik, di je, kozmetika, di je farbanje, mislim puno stvari, sve to košta. A zbog koga i zbog čega? A znači, nemaju kontakt, pa prolazi jedni pored drugo, niko ne smije ni ja da kaže. Ja moj život živim punim plućima, igram se u životu, to ne znači da se neozbiljno, ali igram se u životu. Volim da izvučem pravi ženski osmeh, to je, nije to, kako ono kažu, nabacivanje. To je jednostavno kavaljerstvo, da nekom ko je na ulici nailazi, sve je lepo doterano, ali nema tog sjaja. Ali ja sebe ne mogu da kloniram zbog ove populacije. Ali šta je konkurencija? Šta je to? I'm a model, you know what I mean, and I do my little turn on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, on the catwalk. Yeah, I shake my little